أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دوي صحبة خدا أمي بحثا قوم هو قنجي بيختيارا بكي أمي بحثا ويبكن. قال مسلمانا يختيار دبنا وسيلة جنة جمهورة، يختيار دبنا وسيلة قو خدا جمهور راضي ببي. قال مسلمانا روجا فتحة مكه بو، حسرت خلاص بو و مهاجر هاتبونا مكه و هاتبونا باجار خوا. باورمندا وەکە ڕۆژە عەیدێ کەیف دکرد و تەڤەکە ژی شوکرێ خودا دکرد. دۆستێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام و هەڤاڵی وی هیجرەتێ ئەبوبەکرێ سدیق خودا ژێ رازی بێ، وەختێ گۆ هاتە مەکەهێ پێشی بەرێ خودا چوو جەم باڤێ خوا، دخواست گۆ باڤێ وی مسلمان ببێ. راشتە دەستێ باڤێ خوا و بەرێ خودا هاتە جەم پێغەمبەرێ خودا. وەختەی گۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام دیت گۆ حەزرەتی ئەبوبەکر باڤێ خوا ئانیە، باڤێ ئەبوبەکر یەختیار بوو. وەختێ گۆ دمەشی زۆڵەمیش دبوو، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام حەزرەتی ئەبوبەکر را وەها گوت گۆ خۆزیکە تە ئەڤ یەختیار حتا vê derê te neanî bana ji bo na got newesteha bana. Xwezîka got em çûbane cemê. Wextê got pêxember aleyhî selatu vesselam ev xeberdana xweş got bavê Ebûbekir Ebû Quhafa musulman bû. Yani ji vê çi tê fehmî? Pêxember aleyhî selatu vesselam got ji bo na got bavê te Hazretê Ebûbekir re got ji bo na bavê te yextiyara xwezîka te izziyet neda banê de te neanî bane vê dirê em ê çûbane cemî. Yani wilqasî Pêxember aleyhî selatu vesselam hurmeta yextiyara digirt. Gelî musulmana di sêrî de dêwbavê ma û mezinê aîla ma sebebê got xuda ji me razî bibe sebebê wê ne. û weke mifteha cennetê ne ji me re. Yextiyarê ma bereketa mala me ne. Keyf û neşeya sohbetê me ne. Hebûna wa keyfxweşiya. Hebûna wa temînata baweriyê û guvenê ye. Tunebûna wa derdê dilê miho ye û êşa dilê miho ye. Yextiyarê miho yê got aîla miho li cem hevdû digirin ew in. Bi yextiyara aîle jî quwetlî dibe û toplum jî quwetlî dibe. Gelî musulmana siqintiyeke got çê bibe di aîlê de yan jî di toplumê de bi sebeb va yextiyara û bi sebeb duayê wa ew siqintî çiqa mezin jî bê hal dibe. Gelî musulmana mezinê ma, dêwbavê ma, yextiyarê ma heta got em mezin kirina, heta got em yetiştirmiş kirina, gelekî fedakarî kirina. Bi tecrûbê xwe dewamlî rehbertî ji me re kirina.
حجê kirin, saygî, qencî, edalet, hurmet, hejê kirin mejwa hînbûna. Di vê rêwîtiya heyata dunyayê de wextê em dikevine siqintiya de em xwetavê ji newa em dibêjin ka çarekê ji me re bibînin. Değerê xwe, qîmetê xwe, tarîxa xwe em bi wa hîn dibin. Gelî misilmana yextiyarê me weke tarîxê ne ji me re. Lêbelê mixabin her roja ku diçê gelek mezinê me bi tenê dimênin. Gelek mezinê me di nava çar dîwara de alhesreta dîtina zarokê xwe ne, alhesreta dîtina torunê xwe ne, alhesreta dîtina eqrebayê xwe ne. Rojê eyda û rojê tehtîla ji dêla ku em herin yextiyarê xwe, mezinê xwe ziyaret bikin, em berê xwe didina cihekî ku em bi tenê yaşamış bibin, em berê xwe didine cihekî ku em lê keyfê bikin. Hal bikî huzûr û keyfxweşî û dilxweşî wextê ku miho bi yextiyarê xwe vebê, miho li cem yextiyarê xwe bê, miho li cem aîla xwe bê hingî çê dibê. Ne weka ku niha insan tefekkür dikin û düşünce dikin, dibêjin qey keyfxweşî û huzûr wextê ku em bi tenê bin. Ne wilo ye. Belkî dilxweşî, keyfxweşî, rihetî wextê ku miho li cem aîla xwe bê, li cem dêwbavê xwe bê, li cem eqrebayê xwe bê hingî çê dibê. Gelî misilmana em mensûbê dînekî ne, em mensûbê dînê îslamê ne, ku dînê îslamê emir dike dibê qenciyê bi eqrebayê xwe bikin, dibê qenciyê bi yextiyarê xwe bikin, dibê qenciyê bi dêwbavê xwe bikin, em mensûbê wî dînî ne. Di dînê îslamê de ku miho yextiyarê xwe bavêjê, miho terka yextiyarê xwe bike, miho terka eqrebayê xwe bike, miho xwe ji eqrebayê xwe dûr bigirê, di dînê îslamê de tune ye. Gelî misilmana Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha gotiya wextê ku çi qasî eleqa miho bi eqrebayê miho re azêde bê, wil qasî eleqa miho bi Xuda re aqwetliya. Gelî misilmana dîsî Pêxember aleyhissalatu vesselam em wiha şiyar kirina. Gotiye insanekî ku dêwbavê wî a li cem bin û razîbûna we ji xwe re neke, yanî neke ku dêwbavê wî ji wî razî bin, dêwbavê xwe ji xwe razî neke, Pêxemberê Xuda gotiya yazık bê ji wî însanî re bila bêhvila wî bi erdê ve biherkê. Bila bêhvila wî bi erdê ve bixirqê. Yani wil qasî tiştekî nebaş e wextê ku dêwbavê miho ji miho nerazî bin, mezinê miho ji miho nerazî bin. Gelî misilmana Xuda Azze ve Celle di Qur'ana Kerîm de wiha gotiya Bismillahirrahmanirrahim Allahu allezî xalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم. Gelî misilmana gencê niha yextiyarê pêşîne. Yani yextiyarê di zamanekî ku werê de yextiyar bibine. Yextiyarê niha gencê berê bûn. Yani insanekî yextiyar berê genc bû. Gencê niha zamanekî ew jî yextiyar bibin. Êdî Xuda Azze ve Celle wiha dibêje dibê ew Xudayê ku hûn çêkirina zayîf olarak hûn çêkirina.
پشتی گوونا ضعیف بوون خدا عز وجل قوت دایەوە پشتی گوون قوتلی کرن خدا جارەکە دی وە ضعیف دکێ و اختیار دکێ خدا عز وجل تشتێ بخوازی چێ دکێ و خدا عز وجل بە هەر تشتی زانێ و قوەتا خدا لەسەر هەر تشتی هەیە گەلی مسلمانە حەقیقەتەن وەختێ گو ئینسان نوکا چێ دبێ ضعیفە ڕۆژ برۆژ هەیف بە هەیف ساڵ بە ساڵ مەزن دبێ قووەت دگرێ پشترا پشتی گۆ قووەت گرت مەزن بوو جارەکە دی ڕۆژ برۆژ هەیف بە هەیف ساڵ بە ساڵ یەختیار دبێ ضعیف دبێ بێ قووەت دبێ ئیدی گەلی مسلمانە ئینسان وەختێ گۆ ئی گێنجە وەکە بەهارێ چ قاسی خۆشە مهۆ بەهاری دمەیزێنێ هەر دەرشینە دار بەکرینە چیچەک بەکرینە چقا دنیا خۆشە وەختێ گۆ دبێ زستان تدمەیزێنێ وا دارا پەرێ خۆوەشاندنە تشتێک تونەیە یعنی بێچاوە ئینسان ژی پێشی بچووکە ڕۆژ برۆژ مەزن دبێ قووەت دگرێ وەکە بەهارێ دکەملێ پایرا جارەکە دی ڕۆژ برۆژ هەیف بە هەیف ساڵ بە ساڵ ضعیف دبێ بێ قووەت دبێ عینی ئینسانێکی گولدارا مەیزێنێ دار پێشی پەرێ وا زەر دبن پەیرە دووەشەهن تشتێک بۆی دارێ بە نامێنی ئیدی گەلی مسلمانە ئینسانێ گۆنها یەختیارن بەرێ ئەوژی گێنج بوون بەرێ ئەوژی زارۆک بوون زارۆکێ نها یê peyre bine gênc û yê peyre yextiyar bibin gelî misilmana bêçawa însan gonûka tê dunyayê hê zaroka muhtacê baqimê ya gerek hinek wî îdare bikin hinek rêşanî bidin hinek alîkariya wî bikin însan wextê got yextiyar dibe jî ew jî muhtacî yardimê dibe gerek hinek alîkariya wî însanî bikin gelî misilmana însanekî got qedrê yextiyarekî bigirê roj xuda azze ve cella gêncekî ji wî însanê jî mosexer dike got qedrê wî bigirê pêxember aleyhissalatu vesselam wiha gotiya ma ekrema şabun şeyxen li sinnihî illa qayyedallahu lehu men yukrimuhu inda sinnihî pêxemberê xuda gotiya ew gêncê got qedrê yextiyarekî bigirê ji bona got yextiyara ji bona got îmezina xuda azze ve cella mosexer dike ji wî însanî ra wextê got yextiyar bû gêncekî ji wî re jî mosexer dike got qedrê wî bigirê însanekî got bixwaze wextê got yextiyar bû û yekî gênc qedrê wî bigirê bila gêncatiya xwe da ew jî qedrê yextiyara bigirê gelî misilmana însanekî got niha qedrê dêwbavê xwe bigirê wextê got yextiyar bû zarokê wî jî yê qedrê wî bigirin însanekî got qedrê eqrebayê xwe bigirê wextê got yextiyar bû hinekê qedrê wî jî bigirin êdî gelî misilmana emanetê yextiyara emanetê mezina miho qedrê wa bigirê însanê mezin di malê da bereketin însanê mezin di aîlê da bereketin sebra miho bwatê bi tecrûbê xwe rêşanî miho didin yanî huzûr bwa çê dibe miho bwa îstîşaret dike gelî misilmana xuda azze ve cella di sûretê yasînê de wiha gotiya وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ gotiye ew kesê got em umr bidinê da di nava xelqê da em ê wî serneqot bikin ma aqil nagirin yanî însan wextê got çiqa salê wî mezin dibin quweta wî diçe
ئینسان ئەم بێژن 40 ساڵی بێسەر خۆیان گۆ دبێ پێنجە چکی قووەتاوی کێم دبێ دبێ شێست هێکێم دبێ دبێ هەفتێ هێکێم دبێ دبێ هەشتێ هێکێم دبێ یعنی بێبەرێ چ قاسی قوت لی بوو ول قاسی ضعیف دبێ یعنی گەرەکم هۆ عاقل بگرێ گۆ ئەف دنیا ئیمتیحانەیە وەختێ گۆ مهۆ ئیل سەر خۆیە مهۆ قەدرێ ئەقرەبای خۆ بگرێ مهۆ قەدرێ ئایلا خۆ بگرێ مهۆ ئەمرێ خودا بجه بێنێ گەلی مسلمانە میسالێکێ ئەم بێنن دبێ دەولەتێکێدا باشقانێ دەولەتێ گەنج بوو دبێ ژ وەزیرێ خۆرا و ژ عەسکەریێرە گوت گۆ ئەدەولەتێدا ئەز یەختیارە ناخوازم گەلک یەختیار دبێ دەولەتا مەدە تو نەبن ئەمردا گۆ یەختیارە بکوژن دبێ هەر کەسێکیش ترسا یەختیارێ خۆ کوشتن سادەجا وەزیرێ وی باوێ خۆ نەکوشت وی باوێ خۆ بر بە شارت و بدزی دبر خواردن ئەو ددا باوێ خۆ شکەسیرە نەگوت باوێ خۆ بە شارت دبێ دوێ دەولەتێدا یەختیار نەمان زەمان تێبە چوو دەولەتەکە دیهات گۆ پێرە شەر بکەی معلومە جانە دەولەت ژی بە هەفتوورە شەر دکەن دبێ هات گۆ بوێ دەولەتێرە شەر بکەی va ئینسانە هەموو گەنج بوون تەجروبە سز بوون نزانی بوون چ بکەن دبێ ئیستیشارە کردن پادیشا ژوارە گوت حەیرە ئەم چ بکەن یعنی ڕێکە خلاسبوونێ نەدیتن دبێ پادیشا ژوارە گوت گۆ حەیرە ما یەختیارێک نەمایە گۆ عاقلەکی بدێمە دبێ ئەف خەبەردانە خۆ چەند جارە تەکرار کرد وەزیر مەیزان گۆڤا ئیڕاستە ینی دوێ خەبەردانە خۆدە ئیڕاستە نەگۆ ینی وا دەنەمیشتکەیە دبێ گۆ پادیشاهێ من باوێ من ئیلحەیاتەیە پادیشا ژێرە گوت گۆ هەرە باوێ خۆ بێنە وەزیر چوو باوێ خۆ ئانی وەختێ گۆ ئانی حوزورا پادیشاه دبێ پادیشاه جهێ خۆ پەیا بوو و ئەو یەختیار دانی جهێ خۆ و مەسەلە ژێرە گوت گۆ کا عاقلەکی بدەمە دبێ وی ئینسانێ یەختیار دبێش پادیشاهرە گوت گۆ عەسکەرێ خوا تۆپ بکە ئەزێ گۆرە vêdimەوە دبێ پادیشاه jî عەسکەر تۆپلەمیش کرد دبێ vî yextiyarî hate cem mesela عەسکەر گۆ tişkû ezbeteyî tişkû qebîleyî bavê te û kalê te wa çi îş dikir her yekî aîla xwe jêre digotin wî jî li gorî şerefa aîlê rutbe didawa û dibê çûne herbê dewleta wa xilas bû va însanê dî dewleta wa nestand yanî evane serfiraz bûn bi sebeb çi bi sebeb ku vî însanê yextiyar aqil dawa û duzen da eskeriyê û ji tecrûba xwe bi wa re par vekir êdî gelê misilmana gerek em qedrê yextiyarê xwe bigirin gerek em qedrê dêwbavê xwe bigirin gerek em qedrê mezinê xwe bigirin dînê îslamê emir dike ku mihû qenciyê bi eqrebayê xwe bikê mihû qenciyê bi dêwbavê xwe bikê pêxemberê xuda gotiya rehmê li biçûka bikin û qedrê mezina bigirin êdî gelê misilmana wextê ku mihû rehmê li biçûka bikê û qedrê mezina bigirê dunya mihû jî xweş bê axîreta mihû jî xweş bê xuda yê ji mihû razî bê êdî xuda azze ve cella ji me razî bibe xuda azze ve cella sihetê û selametê bide dêwbavê me xuda azze ve cella miriyê me efû bike xuda azze ve cella şîfayê ji nexweşê me re bişêne xuda azze ve cella di dunyayê de jî qenciyê bide me û di axîretê de jî qenciyê bide me û me ji azabê êgir muhafeze bike û xuda azze ve cella zarokê me salih bike xuda azze ve cella musilmana bike yek alîkariya musilmana bike xuda azze ve cella sebrê bi ser me de bişêne lingê me sabit bihêlê li qarşê kafira alîkariya me bike û xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin